I disease Bima Ubibia Aquaba Hadia latest and hot news and I'm the Bremo MT Sawinian subscriber ya. Obadia say over subscribe to the channel. Yobayan say over click the subscribe button. Now what barely notification no. Where there's a new video be upload when the first person I was Abeka ASR video. I feel we are now like video and give us a thumbs up. Nothing. Share bar Ato Forson when you be here now and summer also air Ghana memoir. Afi Yangura and summer Abetoya Ponoso. Iti ASR reporting Sansibu Kosi. Iti Summer Kosi. Na Akufo Addo etimi ye boat me ka say Mahama ba odi dum so ne beba. Na Mahama na wo solve dum so by February 2016 no. No cry sa tuti ano no. Mahama e be kono na dum so ya solve. These are the facts. And now we do dum so aba untimi ntua nkrofo ka the same thing and now they bought Mahama trisono. That's the same thing that you are doing. Na yen nananom obuo kwaso asofo obuo kwaso nti se usro awrade pa na ene de akwei pa na wanya president Akufo Addo na ogina wanima wo hye nanim no asa abonaba so bebre te se bibia nkoso o kasa ye no me agi wudi na Akufo Addo me ekoto abama enti wo de wabo me mfi taduku de ye ka bia wo mfi chese me hu akoma ekutaw chese Nebukadnezar pa ase na Akufo Addo begina manim a muntimi nka nche ne se Yesu nie rewe na wuni amu akwanta ka se obeye enum no ba ko no kro otwefa ne bo enti ntimi nka nche ne se so am spare pass for na wo show mu bo a wo ka spare pass no bete so no enyoma ne bo ne kosoro nti ahokire wom enti ntimi nka nche na Akufo Addo say enti uye nana uye panyi na Akufo Addo abegina wanim untimi nka nche ne se de okan ye nyesa na okan ye de nanu o share ye bonye nyesa na okan ye enti muntimi nka nche na Akufo Addo say na tie enti wa Ashanti region ahemfuni bi ka say impuntu aba Ashanti region enti nana no obusa say wukuro mu ho no impuntu oben ho nka nkyere yen eneno mene mpanyifo ne nananom ewo bi kakra obuo kwaso ye nananom ne ye mpanyifo ya sofo imamfo ene menem won komo kakra bi di enche na mpese ye din ni etie nana dodan kwa Akufo Addo because menim so wa ha. And obviously, Obanswa or baby or Bekwa, you baby send questions or pesuti or baby or qua. You becan sema or pesawati. And ye moved ye, sebi, yetano, according to a binum. Me papa no me nanano no. Minti me papa entry manso. Nemum sa kind Bible na baby a oka se enkwada mumbu mu agya ne mu nanom na mu nkwa aware e wa asase yi so no eya yen tan ka ase ho se awofo no mu nso mamu nhye mo ma no abufuo nompe verse ne mame why verse na ka se honor your parents so that you live long no ase ho no nso no Esoro Nyankopon oye perfect ni bibia woka bia onimdie nti a oka wieye no osaka bibi hye ase ho onim se dache no ye benya mpanyifo bi wo Ghana ha enye kura mbeka se eye enenioma ha mikakra na ye nananom obuo kwaso asofo obuo kwaso nti se usro awrade pa nene de akwei pa na wanya president Akufo Addo na ogina wanima wo hye nanim no asa abonaba so bebre te se bibia nkoso ye wonoma a waye de bia mekamfo no ho ni free senior high school waye ade ekwan a wo ye waba aba mu meka no wa ha nanso ama ho kira bagana ha wama nipa ho kire no nipa ho kire no na Akufo Addo ama nipa ho kire no enti se na Akufo Addo nya akwanya na oba mo nkyɛn a ye nananom ye papanom
Adentina mutimi njina ya nemu nkano kranche ni se wama ahokyere aba oman yi mu. We de eba ni akamfo no. Na no ye mpanyifo yi bi e kamfo ye dana se odi mpuntu aba Ashanti region. Hey! Na musuro nyame de. Mpanyifo a mo kase na Akufo Addo di mpuntuo aba Ashanti region no. Ye nkase onye bi. Nyame kura be kume. Se me gina baabi kase na Akufo Addo enye bi wa Ashanti region. But mpuntuo pa ni mpuntuo we ni eka. Mpuntuo ben pa ye ka mpuntuo a wo ka ho asemba di Ashanti region. It is saying Ashanti region ye pe. Ase na Akufo Addo be gina manim a muntimi nka nche ne se yesu nie railway na wunia mu akwanta ka se obeye enum no ba ko no kro otwefa ne bo. Enti intimi nka nche ne se so am spare pass for na wo show mu bo a wo ka spare pass mo bete so no enyoma ne bo ne kosoro nti aho kire wom. Enti intimi nka nche na Akufo Addo say ejom enyoma bo den untimi nka se enyoma wo kan ye no obeye enti untimi nka nchire no edi nkwa na obegyina manim a na obi asuro obi a wabemi mpanyifo MPP mpanyifo aye no mudi nkomo omunim se misho ma de meka no ha ne no na meka kire omu enti what are we talking about? Adan te say ye de bibia mfata yen enti se obeka se obeye 5 interchanges na wentimi anye wentimi anka hwe nso ankyere and you think it is okay? You think it's okay? How does it work? Ya yene saa ni asoso mpanyifo so saa enti uye nana uye panyi na Akufo Addo abegina wanim untimi nka nkyere ne se de okaye nye saa na okaye de na no o hye ye bonye nye saa na okaye enti muntimi nka nkyere na Akufo Addo se sei na tie enti wa Ashanti region a ahemfo ni bi ka se impuntu aba Ashanti region enti nana no obusa se ukuro mu ho no impuntu ben ho nka nkyere yen. I mean, mumenya fair kakra. Because who di weja no nani no. Yesi awofo no nso nhye nkwada na bufo. Hwe ene ye wo Gen Z bresu. Gen Z fo no, omu ye over 9 million omu ne to aba. Sa Gen Z fo no, omu nye millennials no. Eye sa nkrofo na ye de okay anya hwe. Born before computer for no 70s ni 80s na. Ene ye millennial for no ye enye hwe wo de mma saa nkwada ye o mabai enye de mo ka no omu de omu hu ene omu ka ho asem enti enye nkwada no na emu ade eye ye ne ehu ekwa e befa zum ne nkwada na kasa nkwada no omu bu ade pa me kire nkwada ade me kire university for ade I know enyoma hawo mo eno ye mpese e betie de ye tia ne se nkra ne ye nkra bone ekomode no pese o ye den obi awie school NAPO untia ne ka agric enyoma bibre nhedamfa and we na Akufo Addo begina woni ma untimi nka nkyere sa ade we de wa anya ade we nye untimi nka nkyere no mi aye ne sa na ntirimi ane de no de ko etokwa Ashanti ridi awia na mo be friend na nyanto aye kwan ni nye o na nyanto esuabo na nyanto say ahokyere na ye kodwuma enti adenti na pen enti monte asofo ne a ahemfo enti monte de eya nkrofo ka wo radio so say ahokyere wom a montimi nka my problem is mpanyifo na munya sa akwanya no hwe ho kan 1 King 22 ade bia me kasa asem no ohene Ahab e kontokwa no edi for 400 ene ka se onko but makaya nko ani odifo timi ka se wo sa akwa wo kwa obewu but no hene Ahab mpe makaya asem because makaya na etimi ka no krekere no hwe in 2016 obi a wa monitor me at the time na me ka se John Mahama belusu no de na NDC fo anka se me mpe John Mahama asem me ka se o se ye beto atia John Mahama cause na so odin nkofo etwa no ho ahia nka no krekere no obelusu Olusu wi avena na NDC for no ye the same edema ben manka from time na me warnia say munhwe yi mo se me mpa asem de mo be kan ni so NDC ni etua ne kana John Mahama ma ne bra de muni ma no mo mpe no kre enti Ashanti region e ofe how many times na me mpanyifo ni nhia say enwumre Ashanti region common street light na ye problem
Common street light. Every day you doom light. Every day you doom light. Ashanti region, every day you doom light. As na Akufo Addo. Etimi ye boat to make us say, Jomahama bow the doom son beba. Na Jomahama now was solve doom so by February 2016. No, no cry as out to Tiano. No, Jomahama ebe kono na doom so ya solve it. These are the facts. And now we do doom so aba. Untimin triam crop walker. The same thing and now they bought Jomahama Trisono. That's the same thing that you are doing. But you are bold to say, Jomahama bought the doom so. Also yet to doom so for the past 6 months in every day you doom light. But of course, I am an Akufo Addo. And anything I hear now in your book say animal farm no can be. Because animal farm they say, moi and na mo na ye for ne de, mo ye papa. Nemo mo na ye mienu a enye papa. Ti de bia me ka se Jomahama no enye nipa. Ensem trafo a ye nyina campaign ti a Jomahama mo he, ene mo nyina mamiama no. At the time na ne nkoya wo sori anopa, obi kra ne yire na, otimi ka se Jomahama nti, mentimi ne me yire na no, ene mo nyina mo we. Asofo Christian cancer na mutimi gina eka se on mining nkoye na de bia wo de Kojo Mahama hweye no sa asofo no we na mu nyina off because eduane semonu meboa eduane semonu mutimi nka nti mabunu enra Ken Ofori Atta graduation de me yemu shame ne se o mani age o mu ye hey. But me na me mashimi because omu nyine be wia ba betro application letter akohen ya nto aba ma wo se be complaini because ye nim de enti atuti Jomahama enti me kan kire de enti a ya tuti Jomahama ye nim o kasa ye no me agi wudi na Akufo Addo me ekoto aba ma enti wo de wabo me mfi taduku de ye ka bia wo mfi Chese mi hu akuma ekutaw chese Nebukadnezar pa enti chese de Ghana fo beka bia wuntie because so ko ba bia unim se ho de okwa be ye na ye se Akufo Addo ba ha de nkofo atwa no ahia wane dada Kumasi 8 years enra fa video bi to so mame enra phase 2 na afetini na Akufo Addo bedru hankoa no na nkofo ahyase ye koso akoye adwuma 2 weeks to elections phase 2 afina na Akufo Addo ba na oba be ye wagadre commissioning bi no all of a sudden phase 2 na ye say ye hu de ekoso no na cars ni nam ho se de be ya na Akufo Addo be hu say you see the reason why Asante for de bi omo ka say ye de omo ye t-shirt no they don't respect us omo mu ye ene ye so ye ka ho wa complainia 8 years na Akufo Addo ba na regional minister incompetent regional minister no we di achire ani aye wakadre hwe bra Facebook na be hwe ade be he ko fi hwe ade phase 2 na de bi e ka ho asem no na Akufo Addo enu aba ye no kofo omu gina ho ye commission no so omu kire so omu ye adwuma din because Ashanti region de omu ye t-shirt ya we atum na wo hwa cars ni gina omu de trucks na be remu ase omu ye adwuma bi ya we atum wo ho no mu na on se wo hwa crowd de bi gina achiri na omu heli send another down Akufo Addo abakruma that should tell him say the supporter or Ashanti region but wejai jejemu and support wejai jejemu and you know it's strong good I know the untimi Gyamfi is saying it's strong that Ghana Ashanti region about 4 million this proportion you think say support let's say it's a stronghold into whatever a year when you biano we say they are doing that because the stronghold ne feel say they love the party though he's disappointing them but they love the party nana ade ba ko ameka wa ha menim say Jeff beat me a project ya ma to crow mu nsem so on the 12th of May 2024 nana do dan Akufo Addo be PM ana commission prempeh the first international airport o kan sembi o say me continue say I've shamed my critics by fulfilling all promises made to Ghanaians obeka enti se na janto a wo kase ya wo bomu se Ghana fo ehwo kire ye yi wo se ne wo ka no enye nokore yate wo se enim enye problem se o kan se kenke no oba no na ne bo no edene
Oka so oba na petrol bo eden ti oba obemi ateso oka kire wo say sisi no enyamakane abo eden 2016 oba obemi ateso ni nyina ye ne bohye oka kire wo say akwan ahodo bi enkoyie oka kire wo say apomuden hu nsem bi enkoyie wo hye bo bebre ka kire national health insurance ugu e ka say dum so high enti no ni nyina no oba obe for fail sa promises aboy nana oso wa for fail nyina na ampa nanado dan Akufo Addo so hwa o shebon so say free SHS ampa o ye free SHS rural sector ampa nanado o yi akwan ene akwan de watumi hu me kwan ya na atutu wa ne kama na nana health o di drones aba o di ambulances aba o hwe eye hospitals who be an Ashanti region started by the previous government wa betu abi so the Aremeyaw Anas ade a eno so konkon ho nana oba market ya na anwen ne sisi we ne Aremeyaw wo ho na me bobosu we afarida ho hwe kejetia phase 2 eno so da ho yenye phase 2 waye nana me kai no nti for failing no phase 2 oye wahin nanya na oya ye infuturo ya afi no mo de gravels yi egugugu we enam say according to yen no yaje atum say no ntina na ye maame no mo odwum no ebe hia no according to them no ye maame no mo odwum ade bi o mu ti awie mu no according to them why say phase 2 why also when inji anka also a fulfill all the promises nti also why dey see we ukọ bekwaya interchange back ho ukọ anraga junction interchange back ho ena ukọ ehinzo waye ni nyina ansa ayi swamede no sei no swame waye say interchange na ba ena ayi ena no de anraga junction say interchange ni de na dos anraga junction de waye say kra na underground bridge I me bana me nam so say utimi fa hwa on say udru a betimi afa hwa ko akusi so afansuo nim ti ukọ airport run about say our interchange na no wasi ase within 3 minutes ubetimi afri all the promises na fulfilled ena o hwe NAPO say no a also obe mabunu no obe ma o madwuma say o mo aye adwuma o manya adwuma NAPO bia na say 100,000 youth ayamo madwuma so bia na watu mu nyina nso kakama all the promises are fulfilled and then we say kinki no say 50 pesos say oko na okoto sa wo di kinki no na fish no so aba be 20 pesos it was 70 pesos say na and na petrol no so say na okoto bi wo pump Akufo Addo ati petrol say promises ne de ni nyina ya adwuma nti eni so bia na mo bia meka bibia promises ne de ni nyina ya adwuma na say petrol 1 gallon is 20 cedis say there abafem say funti said the ayo no there all the promises and da ho no nti uba Facebook said the na do kan no say ni nyina for funti say there nana enti dede no there ye kakura wo say wa ya wie nti second phase no omo tracks ni si ni nyina there omo de bedi dwa abo na egu no omo de hye tomatoes amana bre ye wie de bia wie yeah said the tie no nyoma mienu na afia ne honorable Erikopoku honorable one fantastic honorable yene no betwetwe yem komo ewa ti yentie de no a isi kakra ewo Central Market okay aduba paso de ne ewo Kennedy Central Market awan woni bi so awu pastor na jadi fo sa abale dia Omo entomo if it's 8 years near and I'm 18 years abano the very form of abano omo entomo MPP yo waiting for waiting and some abeto yapono so we can subscribe ya bomodi say we subscribe to the channel say hadie latest and hot news and kwara with the premo after you na like video give us a thumbs up na fe share my offer for so na we be here na we and somewhere also will Ghana member. Also, bet me at share what we have fire and some way now. I will comment boxing Mubete interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.